Akwaba Enfa Ghana SM TVGH so. Wofre me adwoa searching. We are votarian team. Ufi Oti region, me ankasa me region, me pacho team. And now say ufi any of the 5 northern regions, me pacho team. Asem biara mbeka biara no, minim ni ameka, na me regrete susimaka. And ano and some na meka no, and a greater Accra regional minister. Nyankupu adom hunkronkra sini so amana beka na numa asem eno abeka no ne opa kire ne se northern region de ohonum nya ahonto region ohonum de ohia bubro ohonum ye bebia ohia ahonkyire wo oti honum a ohonto ohonyo ani enigye biara ni ho enti ohoyinum ye the ground of punishment. Inti anytime bia government official bia you transfer or dia call honum bia you do call them to serve as punishment. To serve as punishment. Greater Accra Regional Minister Kasai. NDC party. The NDC has ruled this country for 29 years. More than 29 years. More than MPP there 16 years per. Northern regions almost strongholds. Volta region almost strongholds. Oti region almost strongholds. Me pastor me bisa. Me sorry and madika catches me for Oti region. Me sorry no. Ye maame no mo ne ye papa no mo. Ye maame no mo fa yefu a. Omo ntumi nko. Enkwanya antenatal anase maternal care. Omo ntumi nko hospital. Omo fa yefu a omo ntumi nko hospital. Number 1. Hospital infrastructure na ebi ni ho. Number 2, sika na omudi ba hospital mpokura no they don't have. Enti no, they were not attending omo fa yefu a omo nko hospital nti omo bible wa akola ebia na akola na afamu awu o maame na akola mpokura betima afamu awu anasa akola no beba na ni nan ni ho anasa akola na ni afra na no achia ene ne ekaka kan sa na tie until say party bi edi free maternal care edi baye na ye maame no mu afi na omu sha ase omu fa yefu a omu ko hospitals ekwaji ayaresa akohwe omu ho party a odi bae no oye party on northern region ye no stronghold Oti region eye no sa party ni stronghold Volta region eye sa party ni stronghold Madika ka chiro say sa regions ya me boss ohonum no ahokyere ewo NDC su strongholds no omo nso na di omawe su achen party biara enso omo ntumi nya ade a nipa dodo na mo sa region betime benefit ye sori en nkola omo nko school nkola ni ko school adentia number sana medical infrastructure ni ho analysis ka aye maame no mo ne ya papa no bedi ya be ko school no they don't have omu ni ho utumi kwa kakra UJHS asan me nua kasa na odi mechi o USS JHS right and that kasa no ko bisa wa pass all right ko bisa na certificate wo JHS certificate wo here ontumi nchiro because of admission fee a odiba ko SS no antumi afford wa kafie baby am enkola antuma ye yantuma ko school nyinara no sika 70 na ye wo party wadi o mawe so ache ya enna ohonum na ye on strongholds ontumi fa policy a ebetuma be maye leverage ebetuma be maye akonya na yesu yatuma ye na ye regional develop ontumi develop a region na ye to abate biara ye kodu election time na ya saline akoto aba edu election time no mu de t-shirt atalie t-shirt edi abetiche amaye me sorry ye no Oti region me sorry ye no edu election time na se unya NDC poster yi presidential nas deban poster yi ebe taru punano a eche se uno woso eye fe so obanya poster yi edi abetaru dan ano anaso punano uye NDC ni no that is it
edu election time na omo de Wellington boot dadie baako abremo ebinu tumi to soap key soap ya tumi twitwa ne saa no baako na de abremo na mo agine ya to aba ebinu tumi to enchene NDC for asam na meka no enchene na omo abechiche yen votarians northern region for it si yen gye to aba mamo. This is what they use us for. Niebema region tumpo no omo mfa mayen obi biara wo banda ade a wo ye ne se wo de no ko school ade a wani abre nyina so de be ko school. These two political parties no when to me boa school nsem when to me ye the policies ba ma school emma amobroafo wona woni bie no votarian say nordina say yetumi nya akonya ko school party banya ya to aba di NDC echi adi NDC mi ma sorry ato say ye region ye NDC strongholds me busu afodo na to aba ye nyina ye to until 2012 and da kro me sorry anompa enya nyansa nsuo de wuro meni and etemeni so and I'm sick sooner se ma bato obesa kwa amom de ensi. And there, much makers more than half of my family members eto about my MPP. Yatumi asesa omo eto about my MPP. Na esa na ebe ko so abu omani. Anti-punishment is meant to deter people. Se na be ya nipa na nkoi an repeated je na oye anye no. Ana se na be ya afofo nso anya de kro. Votarian say oti region for nordness. Adenti na yentumi nkase afi we die ye beto aba na ebe use sa bato we as punishment to NDC honum ye om strongholds no yan fam punish mo fam punish mo se na ebe ya sabio omokoda om be sun nyansa enye sara tem biara ye koso eto aba mo a sanso no mbe koso agimi ye anameboa ekodu election time no makototo sugar no mato nchene no mato seminar ne abechiche Wellington boot dadie baako aso baako ne de abechiche mo na maje ne ya to aba momo. They don't bring any policy life changing policy biara bebo abe ebetna hoda because a policy no de ebetna hoda afebo na a benefit nipa na nipa na brabo ayeye na oman na ayeye omudo omunya ni sa esen se omafa ye jimifo omafa votarians Jimmy for Oma for Oti region for Jimmy for Oma for Northern region for Jimmy for Yenimishwe enti and nada and now they only use us to win election and that is it. And that is it. A Brenner so Oti region for Votarians share Votarians are Mugu Accra and Kumasi. Akwalawo sore ewo voter region Oti region and that's northern region uni daachi me amegina imadika ka chos me for Oti region and me wa Accra adeti what am I doing here what am I doing here inka ohonum ye ya enka meti honum hwe kaya ye fo amugu Kumasi ene Accra impo eastern region ko fodu amu ho omu frifa northern region. Factories do say na esi ye NDC na de o man we so ache ohonum yom strongholds factory do say na omusi ye enyuma be no mu bio voter region no Oti region and northern region akofo betimi ayedwuma. No, it is high time we punish NDC. We punish them harshly. Na omuda omasua nyansa fa wenim se opapon ayede ne tie no nsum kwase ampani kamienti ase MPP for akwede den akotuatu ICG bosses for ewo Ashanti region ka se 1.5 billion se wondundum kane a wagimi wo ye kwase a eya mokasa ansa na oba be ka bibi ejimi sem no e se wodwen ho yie enyo bia na ye kwase a enyo bia na ejimi yenim se won a wo follow mu no NDC for no de dodo na omo ye kwase afo enti jibi sem a mo be ka kire wo bi eto wasum be wo se mo se nye Ghana ni bia na ejimi ti se won edi mo achi no
send this MPP epese woye bibi e man Kane adundum pa ankanya Ashanti region because Ashanti region do ye den wo beto abana ma MPP enti MPP here say obema Ashanti region Kane adundum ansa no mato abetia NDC won say we Jimmy won say we kwasea enti esi den NMPP bebo ka wa Ashanti region e de ape vote wo honom kwasea kasa Jimmy fokasa and ni nyina mu no eya mokasa na no mebe ka kire mu se mokasa bi e ma party NDC no useless na that means say nkwasiafo nkwa de wom from leader ekosi ni otwa ton wo nyina ye nkwasiafo including one followers ni nyina because una tumi nyina ekura wo na so ampa say John Mahama ni mu so de ntotoyepa ananhyehyɛ pegu aponso ama light and was a light dum na se light dundum a anamon be na yeso otu wunim se ne yese wo ye nyina waye e wo se light ni gina so na light na dum a den na yese wo ye muni energy minister ECG bosses no mo wenfa ada ne yemfrɛ won ne question won magimi mo ye nkwasiafo at times me tie mo kasa me bisa me ho se nkrofo wo di toilet ana ya de den pa na afro ma adwen mo kasa jimi mo se na mo hu won adi mo achi no se bi o ma adwen hye dan konkan o ma yo mo ho abodanfo la bi nti no enkwasi asem bia mo sori anama beka jimi sem bia mo sori ama beka MPP wo power mo ginechi na kwekurede enne maba power so still mo da ho bo MPP fudi mo jimi mo ye nkwasiafo mo ye moya Kane adum ya MPP fo na akwahye meters na MPP fo no kwahye sa transformers na aden na mo nkyere won kwasiafo NDC fo moya ejimifo amokasa keke afeni amode abetun se MPP fo akotua ECG bosses for 1.5 billion se wondundum Kane mo ye nkwasiafo enti ECG bosses no wo hopes na do ye kwasea asese wo eye baabi a e wo sank ye kyere wo hankofew na wo bua meye ye hwehwem na won a ekotuetua sika na ye ema ye dundum light ni nyina ye kwakyere won ye mfa ho se wo ye MPP fo se wo ye hefo waka na trasa ye wutibori se na ntwiti asore kọ because of mine mbra papa bi anim abra MPP fo no tua kama wo dundum Kane ana se na so wo MPP ni mu bi ko jimi se na wo mu bi afi na aba beye wanim se opapon bi a se ya phone nsuo se kwasie bi ti se wo mribi ntema mbia na yawo na medi yawo ma sa we jimi ampa mribi ntem Kevin Taylor esanse wo so yawo na medi yawo e de ma wo hopes na doye not knowing say we kwase ampa we jimi ampa won say why useless a woni na mu bi o de kwogba ha o de abegba ha o de kwogba wo jimi nti wonnim nyansa wo kwase a wo ye nti chimi fu be